1 ноября 2023 года и ежегодно в Болгарии отмечается праздник народные будители и мировые просветители. Поздравляю всех с праздником! Я прочитаю свое стихотворение на сербском языке, которое появилось в нашей книге мира несколько лет тому назад. Svetih lica ćirilica. Istorijska priča živi o dva sveta mudra lica, dve svetosti apostolske, čiji dar je ćirilica. Rodiše ih u Solunu Marija i Lav Viteški. Dva mudraca iznedriše da uzvise duh slovenski. Imena im dobro znamo, Konstantin i Metodije. U monaštvu prvom ime Kirilo je još svetije. Od Boga im mudrost data, te narode prosvetiše. Mnoga dela i zapise prevedene ostaviše. Svetost reči prevedenih, napisanih, iskazanih, slovenskim je narodima trajni izvor odabranih. Ćirilica, koju majke po predanju i sad pišu, korenovi slovenski su, deca istim duhom dišu. Praznik svetih apostola za narode odabrane, Ćirilo i Metodije, radosti su Bogom dane. Radislava Bokšan, Srbija.